Ja se zovem Mito Ivica iz Alekinca. Evo, ljudi, sad ću vam prikažem 2 silice pali. Znači, ovo što vidite, to je izolirka, morao sam, jer nemam sredstva, ne mogu da ih pričvrstim. Pa sam sa izolirku pričvrstio. Znači, ovo što ja prikazujem što radim, nemoj niko da radi. To mi je od Boga dato. To mora da shvati ljudi. Ovo nije zemancija. Ovo, znači, istina. Znači, evo. Znači, ovdje su omotane da bi ih uhvatio. Znači, palim 2 silice. Znači, evo, sad ide. Ovo ne smije niko da radi. Opet apelujem na građane, na svo ljudstvo. Znači, ovo što radim ja, to je Biba radio pokojni, pa sad ja radim nastavljam. Znači, evo, sad, da prikažem. Pa, ima, struje. Ima. Dobro, idem dalje. Drugo. Nema, dobro, nema. Znači. Ne, znači idem kontra. Evo, faca, kram. Evo. Faca, diram faca. Vata. Dobro. Ovako, samo. A pa nije piknuo, dobro. Sad će piknuti. Evo, palim ova 2 silice. Znači, evo, gore. Fazu uvatio sam. I nulu mogu da uvatim, ali nije moranje. Pecka, malo pecka, na nulu. To je to. Evo, znači nulu fatam. A i facu mogu, ali malo, pesak. Ali ništa. Ljudi, nemojte da radite. Ovo što ja radim, to je od Boga dato. Drugi Biba. Eto, Biba je otišao. Ja sam ostao. I hoću zažiti. Pozdrav.